Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kera kabaye noneho yemeye kujya mu biganiro biri buze gusoza intambara imaze igihe iri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na M23. Ibi ngibi bitangajwe nyuma yuko noneho Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo abuza yacira n'ayamira biturutse ku muriro yakomeje kugenda canirwaho n'izi nyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Uyu Tshisekedi wamaze kwemera ibiganiro by'amahoro byo kurangiza intambara, niki kintu cyaba cyabimuteye cyangwa se influence yabaturutse hehe? Hanyuma byaje kumenyekana gute? Ibi byose tubigufitiye muri aya makuru. Ese bizagira ngaruka ki ku miterere y'intambara imaze igihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ese M23 yakomeje kugaragaza yuko iri determine ndetse ititeguye kuba yava mu bice yafashe, iri buze kurekura ibice yafashe biturutse kuri ibi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yamaze gutangaza. Ese ibi Tshisekedi yatangaje ntibyaba ari amayeri yo kwifashisha kugira ngo arebe ko yatsinda M23 yamaze kumuheza umwuka? Ibi byose nibyo tujye kuza tugarukaho ndetse tukaza tubisesengura muri aya makuru. Nyaboneka niba bwa mbere udusuye, turagusaba yuko ureba munsi ya makuru hanyuma ukadukandira like, kubera ko iyo udukandiye like uba wemeshe ko udushyigikiye kandi ubushimangiye kuzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudema gutegura no kugezaho iteka ryose. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kera kabaye, ni ukuvuga ngo nyuma y'imyaka myinshi yaranze ibiganiro cyangwa se akavuga ngo bizaba ariko biheze bamwe, kuri ubu noneho yaje kwemera ibiganiro bidaheza byo kurangiza intambara, by'umwihariko mu gace k'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wakwibaza ngo mbese ibi ngibi biraza kuba bisobanuye iki ku rugamba M23 ikomeje kuhanganamo n'ingabo za leta ya Kongo FARDC na koalisiyo yose? Hanyuma amakuru aravuga yuko mu gihe cyose iki gitekerezo cya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo cyashyirwa mu bikorwa, M23 ntabwo biba bifite impamvu yo kurwana. Kubera iki? M23 isanzwe irwana ivuga yuko yimwe uburenganzira nk'abanyekongo, ariko uyu munsi mu gihe hari buze kuba habaye ibi biganiro nk'uko Tshisekedi abitangaza, noneho ntibigire umuntu n'umwe biheza, hakemezwa ibyo iyi M23 isaba mu biganiro by'abanyagihugu, biraza kubisigaye nta mpamvu ifite yo kurwana. Ese biri buze gutuma iyi M23 ishyira intwaro hasi noneho iyoboke ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cyangwa se turaza kubona noneho M23 mu isura nshya ihindure ibyo yari yarasabye cyangwa se ihindure ibitekerezo byayo ku cyerekeranye n'iyi ntambara? Iki ni ikibazo gikomeza kugenda kibazwa n'abatandukanye. Wakwibaza ngo noneho ijisho ry'umusesenguzi ryo ryaba rihagaze hehe ku byerekeranye iki kibazo? Reka mpere gatoya kuri iyi nkuru. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye gukoresha ibiganiro bidaheza byo ku rwego rw'igihugu bigamije gukemura amakuba ajyanye n'umutekano na politike akomeje gukaza umurego muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kwanza duhereye aha, ikintu cya mbere bisobanuye yuko uyu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nyuma yuko atekereje ibitandukanye byerekeranye no kuba igihugu cyaragiye kigahinduka kibi, agakomeza gutsindwa amaoperasiyo atandukanye, akagerageza kuzana abasirikare b'abanyamahanga ntibigire icyo bitanga, uyu munsi arabona inzira isigaye yonyine yo kugeza igihugu ku mahoro ari uko ari bwemere ibyo M23 iri kumusaba. Noneho abantu batandukanye bakomeza kwibaza ngo ese ko yarazi yuko azemera ibi biganiro, kuki yagiye muri Turikiya kuzana drone zishobora kwikorera amatoni n'amatoni y'ibisasu? Bamwe bakavuga ngo aya yaba ari amayeri ari gukoresha kugira ngo bize kuba nka distractions cyangwa se nko kurangaza M23 irangarire kuri ibi, noneho za drone zize kuyikoreraho ubufindo burase M23. Icyakora iyi ntambwe yatewe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yo kwemera ibi biganiro, nubwo ikomeje gukemangwa no gufatwa nk'aho yaba ari impamvu iri politiki kuruta uko yaba ari igisubizo, ni intambwe yatangajwe na Cardinal Fridolin Ambongo, akaba yarabitangaje kuri televiziyo y'igihugu RTNC ku munsi w'ejo kwa gatanu ku itariki ya 17 Nyakanga 2026.
ni nyuma y'inama yahuje Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'abahagarariye amadini akomeye yo muri Kongo. Mu ijambo yavuze ari kumwe n'abandi bakuru b'amadini hamwe n'umuvugizi wa leta, Karidinali Ambongo yatangaje agira ati nyuma y'inama Perezida wa Repubulika amaze kugirana n'abayobozi batandukanye, amaze guhitamo kujya mu biganiro bidaheza hagati y'abahungu n'abakobwa ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uburyo ibisabwa bw'uko ibi biganiro bizakorwa buzashyirwaho muri iyo nzira. Karidinali Ambongo yavuze yuko iyi gahunda yayobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ubwe, ndetse avuga yuko ibi byabaye nyuma yo kugisha inama bagenzi be bo mu karere barimo Perezida Denis Sassou Nguesso, uyu ni Perezida wa Congo Brazzaville, ndetse na Son Excellence Evariste Ndayishimiye akaba Perezida w'u Burundi, ariko kandi amemuta akaba na Perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe. Uyu mwepiskopi yavuze yuko aba bategetsi bo mu karere bagize uruhare mu buryo bwo gushyiraho imiterere remezo yo gutuma habaho gushyira hamwe, ubufatanye no kunga ubumwe muri Kongo Kinshasa. Hanyuma avuga yuko uyu muhati wo kurangiza intambara mu mahoro ari bwo ushobora kugira uruhare rukomeye cyane mu gutuma habaho gukemura intambara. Hanyuma rero abasesenguzi batandukanye bakomeje kugenda bagaruka kuri iki kibazo. Bamwe baremeza yuko kuri kote politike aya ari amayeri y'intambara Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yazanye kugira ngo aze kujijisha M23 ndetse ayidekarare ku rwego mpuzamahanga, avuge yuko yamaze kwemera ibiganiro ndetse atifuza ko agomba gukomeza intambara, ahubwo bagomba kwicara bakaganira ibibazo bigakemuka. Ariko uyu nguyu uzanye ibiganiro hashize iminsi itari no kuri 3 hari drone 3 ziturutse muri Turikiya zije guhangana M23. Uyu uri gutangaza ibi niwe watanze amafaranga yo kwishyura abacanshuro b'abanya El Salvador baje guhangana na M23. Uyu uri gutangaza ibi kandi niwe wahindukiye acinyuma atanga ruswa biciye mu bitwa les Médecins Sans Frontières, atanga ruswa kuri UN, noneho bafatira ibihano abo bahanganye ba M23. Uyu munsi arimo arababwira ngo muri inshuti zanjye, muri abana b'abakobwa n'abahungu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nimuze twicare tuganire intambara irangire mu mahoro. Ese iyi M23 iri bwemere aya mayeri y'intambara yabaye introduced cyangwa se yatangajwe na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akaza kugaragazwa nk'impamvu yatuma iyi M23 ihagarika intambara? Igisubizo kiraza kuba big no, kubera ko iyi M23 nayo ifite abacurabwenge, ifite abahanga mu bya politiki, ifite abantu bazobereye iby'uru rugamba, ndetse banazi yuko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari umuntu gusezeranya ikintu aka kanya muri kumwe, hashira isawa kimubaza akabihakana akavuga ko atanakuzi. Ibi ngibi kandi abarundi babwiye Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yuko akwiye kuyoboka ibiganiro. M23 kibaza ngo ese ko aba barundi bari bahari dutangira urugamba, kari bamwe mu bagize influence ikomeye yo gutuma FARDC ikomeza no gusunika iyi minsi, habaye iki kibahamagariye noneho kumva twajya mu biganiro nabo kitari cyarabaye kuva na mbere hose? Bakaba babyibutse aho dutangiye kubasiringa, aho dutangiye gufata abasirikare babo tukabafata mpiri, noneho tugahamagara mu gihugu cyabo twavuga ngo nimuze mufata abantu banyu. M23 tukavuga ngo ese noneho kuki batinyutse kuvuga ibi igihe dutangiye kuexposa uburyo baca inyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakajya gutanga amabuye ku Barusiya n'Abashinwa, noneho barangiza bakigira nyoni nyinshi ku Banyamerika, ariko twari dutangiye kubyexposa bagahita bigira nkaho ikibazo kidahari. Amakuru mfite rero aravuga yuko M23 idateganya kwitabira ibi biganiro,
ahubwo yo ivuga ko icyo yifuza ari ugusaba ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukemera balkanization, hakavuka Kivu Republic, kugira ngo M23 itabasha kurekura ibice yafashe. Bakongera bakavuga ngo niba ibyo mutabishaka, mukaba mushaka yuko tubasubiza izi Kivu zose, birasabwa ko mufata abantu bacu bose bafunze mukabarekura, mugafata abantu bacu bose mwafatiye ibihano mukabikuraho, mugasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bacu bafatiye ibihano bakabikuraho, noneho mugafata abasirikare bacu bakinjizwa mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse kikayoborwa na komandoma ya M23, ariko noneho by'akarusho no muri politiki cyangwa se mu nzego za politiki zafata ibyemezo hakazamo amaelema ya M23. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ibi byashyirwa mu bikorwa, M23 yiteguye kwemerera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kongera gusubirana ibice byose yafashe. Wakwibaza ngo ibi ngibi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyemeye yabikoze iki? Mu yandi magambo, ntabwo noneho baba batanze Kivu Republic, ahubwo baba batanze Kongo yose. Ni ukuvuga ngo nufata mu myanya ifata ibyemezo, ubwo ni ukuvuga ngo hahita hazamo vice perezida, premier ministre, bahita baba abo ku ruhande rwa M23. Noneho nuza ugahindukira ugafata umugaba mukuru w'ingabo ukamugira Sultan General Makenga, icyo gihe uzaba utanze imbaraga z'igihugu, na ya FARDC wari wishingikijeho ko izakurwanirira uzaba utesheje agaciro abayoboke bawe cyangwa se abari bari kumwe nabo. Ibi ngibi rero na guverinoma ya Kongo ntishaka kubikozwa, ndetse yo ivuga yuko yizereye mu ntambara kuruta uko yakwizerera mu biganiro. Ariko igihe cyose bagiye babigerageza, M23 yagiye bakubita inshuro irabatsinda ku rwego rufatika. Abatandukanye rero bakomeza kwemeza ko bigoranye cyane kubona ibi biganiro byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitanga umusaruro, ku buryo wavuga ngo amahoro agiye kuboneka 100%, ahubwo ikigiye kubaho, hagiye kubaho gusa nko kujijisha abantu no kugaragaza yuko ibiri gukorwa ubutegetsi bw'Kinshasa bitaburimo, ahubwo ko bo bashaka amahoro, ndetse banereke amahanga yuko M23 ikomeje guhinduka ikibazo. Biraza gusaba iki M23? Biraza kuyisaba ko babacurabwenge bayo noneho bagiye gutekereza ingingo iri buze kurengera n'ubundi iyi M23 imaze igihe igaragaza yuko yo ikigomba gukora ari uguprotectinga abaturage. Iyi M23 yo ivuga yuko ubutegetsi bw'Kinshasa bukomeza guhonyora uburenganzira bw'abaturage, ikagaragaza yuko uruhare rwayo cyangwa se igikwiriye gukorwa ari uko hakwiye gukorwa mesure ziri politiki, hakabaho mesure zikomeye cyane zo gufasha abaturage mu kubarinda umutekano, ndetse hakazaho n'umuco wo guhana bamwe mu basirikare no kurwanya inyeshyamba zikomeza kwangiza umutekano w'abaturage. M23 yakomeje kugenda igaragaza yuko intego yabo atari ugufata ibice, ahubwo ko intego yabo ari ukwita ku baturage b'Abanyekongo ndetse no kubahereza icyo leta itabahaye. Mu yandi magambo, iyi M23 yigaragaje nk'umucunguzi kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inagaragariza ubuyobozi buriho. Ni ukuvuga ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bamwereka ko hari ibyo yananiwe gukora bo bashoboye gukora, birimo guhereza security abaturage, ariko noneho banagaragaza yuko batagishyigikiye ivangura rikomeza kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryo kuvuga ngo abangaba bavuga Ikinyarwanda, abangaba ntabwo bakivuga. Uku gukomeza no kuzamura umwuka mubi hagati y'abaturage ndetse na M23 nibyo leta yakomeje kugenda igambirira, ariko noneho abaturage bagiye bavuga ngo reka twe kumva amagambo dutangiye turebe ama action. Nibwo rero M23 yakomeje kugenda itsinda Tshisekedi. Noneho ubu ikibazo gisigaye kiri kwibaza ngo ese Tshisekedi kwemera yuko ibi biganiro biba biri bumuhe ikihe gisubizo, haba kuri kote politiki ndetse no kuri kote sociale? Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo bibumbiye muri C64
bagaragaje yuko nta biganiro na bimwe bifite umumaro igihe cyose hari abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi bafunze bazira ubusa, abandi bakaba barimo baryozwa ibyaha batakoze, abandi bakaba barambuwe uburenganzira, abandi bakamburwa amapasiporo yabo. Babwiye Kisekedi ngo niba ushaka yuko tugirana imishyikirano, ukaba ushaka yuko twumvikana, ukaba ushaka yuko tugira ahantu tuva n'aho tujya, turagusabye rekura aba banyapolitiki mutavuga rumwe, noneho numara kubayekura tubanze twicare dusuzume ikibazo cy'igihugu, nitumara kugisuzuma dufatanya kugishakira igisubizo. Ibi ngibi Kisekedi yagaragaje ko atabikozwa, ariko gutekereza ko agiye kuzanaho ibi biganiro nka perezida biri bumuhereze ingingo y'icyizere yo kwereka abaturage yuko noneho yiteguye kubumva no kubahereza icyo bamusaba, ibi bibugire impact ishobora kuza gutuma noneho hahindurwa rya tegeko nshinga no kubona icyizere giturutse mu baturage kimwemerera ngo ibyo uri gusaba noneho turi kubyumva kuko wemeye guciringa ukaza tukaganira. Reka nkwibutse ko M23 yavuze ngo igihe cyose constitution y'igihugu izahindurwa bazahita bitangaza nka guverinema. Ese bazitangaza nka guverinema gute? Igihe bazaba bitabiriye ibi biganiro bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biyobowe na perezida, noneho bamara kubyitabira bagahabwa ijambo ndetse n'ibyo basaba bakabihabwa. Uyu nawo uraza kuba umutego uri politiki. Ni nayo mpamvu nakomeje kujya mvuga ngo abacurabwenge ba M23 kuri ubu ntibari kuryama, bari gushaka igisubizo. Ngaho rero amakuru agezweho, nshuti yagenewe bwa mbere udusuye uze kura munsi y'amakuru handitswe sabone, ukandeho haza nakazogera ugakande, ariko nyaboneka ushobora no gusangira natwe ijambo muri aya makuru ukareba hano munsi handitse commentaire cyangwa se comment, wandike igitekerezo cyawe maze turusheho kuyatubana 5 kuri 5. Nimukomeze mukira amahoro ya Nyagasani muri byose, turabifuriza ko mwahaha ariko kandi tukabifuriza yuko mwaronka. Nimugira amahoro muri byose, turabakunda cyane.